varošica Andrijevica, sakrivena u njedrima Crne Gore, šćućurena na uskoj terasi iznad rijeke Lima i njegove lijeve pritoke Zlorčice, natkriljena gorostasnim veličanstvenim komovima, prostranstvima Lise i Bjelasice, Malim i Veljim kršem, Previjom, Asancem, Crnogorom, Jarinjenom glavom i Baljom, drijema i prede kao neka umiljata mačka izvaljena na postaći pored ognjišta, iščekujući da joj vrijedna planinka naspe mlijeka uz djelu. Međutim, Andrijevici su vlasti umjesto varenike u njenu času sasule dvije fabrike i velika skladišta, koje su poperili kao u inat upravo na njenom ravničarskom dijelu, onom najplodnijem, gdje su se baškarili i modrili voćnjaci i livade. A između 50. i 70. godina prošlog vijeka Andrijevica je bila mjesto kroz koje je prolazilo i stajalo oko 50 autobusa dnevno, kao i brojni turisti. Imala je varošica nalik na pastrnku iz dubokih limskih virova, svoj bujni i iskričavi život i uoči Drugog svjetskog rata. Bajkovita varoš, sazdana od čardaka ni na nebu ni na zemlji, neuobičajene gradnje i ljepote, čijim je izgledom i rasporedom bio ushićen i očaran jedan od najpoznatijih svjetskih arhitekata, Poljak Adolf Ciborovski, a pored njega i engleskinja Mary Edith Daram, antropolog, Jegor Kovaljevski Rus, rudarski inženjer, diplomata i pisac, kao i britansko-irska književnica Cecilia Isabel Fairfield, poznatija kao Rebecca West, ostala je u međuvremenu bez dosta tih građevina. Najviše zbog toga jer predstavnici vlasti nijesu imali sluha, a ni znanja da sve to zaštite i da Andrijevica postane ne samo vazdušna banja, nego i ona prava, jer su u njenoj neposrednoj blizini u Kraljima nalaze dva izvora sumporne vode. Kako je iskusila i preturila preko glave i snimanje filmova, ona je lako mogla da postane i pravi filmski grad, a zato joj nijesu bile potrebne nikakve kulise. Andrijevica je imala nekada bioskopsku salu u kojoj su se prikazivali najpoznatiji domaći i strani filmovi sa velikom peći i uokvirenim fotografijama glumaca i glumica na zidovima, a u njoj su igrane i pozorišne predstave. Imala je i tamburaški sastav, hotel sa lijepom ogradom i uređenim parkom u kojem su nastupali ponajbolji muzičari. Zatim nekoliko manjih poručnih hotela, brojne krčme. Imala je i bilijar, učiteljsko-domaćičku školu također ograđenu sa metalnom masivnom česmom ispred, pa onda i osnovnu, osmogodišnju školu i nižu gimnaziju. Imala je Andrijevica posebnu dušu i toplinu, protkanu onim nesebičnim i prostosrdačnim gostoprinstvom. Imala je svoje čuvene ponedjeljke, odnosno pazarni dan, kad se nije moglo naći slobodno mjesto u hotelu i kafanama, kad se slijevao silan svijet sa svih strana, kad su pijaca i sva varoš mirisali na skorup, sir, mlijeko, jardum, jabuke, kruške, šljive, ali i na rakiju, šljivu. Okolni planinski pašnjaci biljerili su se od stada, varničilo je na sve strane od momačke i djevojčke pjesme, među njima i one omiljene, ko planina puna brava, zatim od sabora, sjedeljki, posijela, igranki. Sela su bila puna, škole također, baš kao košnice pčela. Na uskom prostoru
uzdignutom iznad rijeka, pritisnutom brdima, na mjestu gdje je Andrija Kršikapa, unuk popa Radoslava iz Prošćenja, podigao prvu kuću, Han, nigdje su građevine zanimljivih arhitektonskih rješenja na 2 i 3 sprata, a nekako su se izdvajale od ostalih po svojoj veličini i ljepoti čardaci kule Šarovića, Marića, Vukovića, Bacanovića, Dedovića, Radića, Stojkovića. Kad je 1884. godine ovaj kraj pohodio kralj Nikola, kupio je Zaravan Duvančike uz Andrijevicu sa njene sjeverne strane, koje je prozvano Knjaževac, pomažući da se tu sagradi kamena crkva posvećena Arhangelu Mihajlu, Slavi Vasojevića, koji su i većinsko stanovništvo Andrijevičkog kraja. Međutim, posebna zanimljivost jeste ta da su mnogi žitelji same varošice bili iz drugih plemena i brastava, a pored njih bilo je Italijana, Slovenaca, Hrvata, Muslimana, Goranaca i Albanaca. Na Knjaževcu je u novije vrijeme blizu crkve sagrađen manastirski konak, u toku izgradnja novog zvonika. Tu je i spomenik izginulim u ratovima, a sve to je okruženo sa otprilike 30 vrsta drveća, od kojih ona najstarija imaju blizu 140 ljeta. Andrijevica sa starim zdanjima, sa bibliotekom koja je stara 130 godina, sa kafanom Radojevića u njenom predvorju na Bandovića mostu, koja neprikano radi preko 100 ljeta, obiluje i arheološkim starinama koje nisu dovoljno ispitane, a jedna od njih je i ostatak rimskog puta koji je vodio i preko obližnjih sela Slatine, Zabrđa i Trešnjeva, a postojao je zasigurno i prije Rimljana. U selu Božići, koje se nadovezuje na Andrijevicu sa jugozapadne strane, vidni su na mjestu Grace, ostaci neke utvrde, čija starost također nije pouzdano utvrđena. U njenom ataru je i namastir u Košutićima sa ostacima nekoliko crkvica iz 4. i 6. vijeka, a moguće i da su nešto starije. A na tom mjestu nikla je nova crkva na starim temeljima, zatim Cipus iz Zabrđa, tu su i ostaci ciglane u Slatini, a u Sjenožetnjima su vidna stara kućišta i put. Andrijevica, dok ljeto polagano klizi niz njenu jedinu ulicu, iz koje se negdje pri dnu izlijeva njen krak koji vodi dolje prema Zlorečici, troši polagano svoje kasno popodne. Na ulicama nigdje nikog, a na jednoj klupi, prislonjenoj uz zid stare kuće, sjede 3 starijih, 2 žene i muškarac, prebirajući po uspomenama kao harmonikaši po dirkama. Postoji bojazan da će ova začarana varošica, koja je sva prilika izmigoljila iz Andrijinog Hana ili iz nečeg drugog, jer i o tome postoje neka kazivanja, postati samo dio svojih starina, da će se jednostavno pretopiti u prošlost sa mutnim pogledom na sadašnjost, a bez sluha za budućnost. Ako se ne trgne iz očite učmalosti, najprije sama samcijata, onda svi redom, a prije svih oni koji treba da vode brigu o svemu tome.